This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kum Kajing Penteri kami Nasha Muk Bharat Abhiyan Kepala Sedang dengan Ministry of Social Justice and Empowerment ke Sekolah India Banrat Dengkong Yu Drok Nagani Gari Kan Nativity Youth Center Rengkat Kecing Trailang Berka Office U District Social Welfare Officer and District Child Protection Unit Southwest Khasils District Haka Arfau Trek Jeliu Arjar Afsan Kala Rakhi Kasngi Pyrshah Kecing Di Drok Baka Kecing Khayi Bian Kepala Tip Kum International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking Amakurwat Kum Shibanta Kani Kecing Rakhi La Pynlong Kecing Yat Pajba Pyrshah Drok Kepala Sedang naka Office District Child Protection Officer bala penkut aplau ke School Nativity ke bala wan mani shimata dan riutli ke School Kathan nang tabuat sedak program Nativity Hall Maukurwan haba ajing tren nagani kesngi ba Atiar yang District Social Welfare Officer kentui samla ba kira school bakin kiar nak ba di Drok tenrei Drok si ubang ye keren hakani kasngi imigran ni gitu ki dawai ubang idi ba prescribe doktor tenrei ye keren sepang ki weipat ki jai drugs ki bang nyimbit ban tebang lane ban di eki ban Pyrshah eki ban eksperimen eki dai lei rem nomor wei bangila amat mud ngila lai ngila jenjar ban lai nak tu baru Ajing syakti amrau Bangai kentui pi Barukai ki Help ki barit Ki kena asam lah Nadu war kingi ki Long kimi ki long keparu Kal kamsan Tu ai begini ki jing hikai Kibala yu antah sengi Inte eki Ha ki maulung keniap Jong ka donor ke jongi In pusan ni ki Mentah sengi lada Yakini In lek nang mi nang ni In kelet no Sisa kalong Jingdu kebakrau jingdu nong hendak yang ada ngi la bu bhang la syak skor bha bat ngi la puson bha ngong epi bepina poi se yeng jong pi bet pi kendu iki parlok jong pi kendu iki bahyeng basem jong pi penyethu lem iki sepang kini ke jing hikai ke ba pi la yo mentang sengi or an essential dietary ingredients which when administered to the living organism produce a biological effect. Kamu lomba larang kalau larang excess kita guna vaksin kamu kena kita. Nata drugs are substances that change person mental or physical state. Ka drugs lawan penerkam lawan taiki yang cuma cukap yang kepercaya yang kebuat berjatuh. They can affect the way your brain works, how you feel and believe, your understanding and your senses. This makes them unpredictable and dangerous, especially for young people. Kini kalau bahagian kelalaian ini kan drugs, narcotic drugs. Kalau kajik itu kalau kita ya kalau mereka cuci berputar terus. Why or how drugs is not allowed are illegal? Drugs are illegal for multitude of reasons, each with its own complexity. In this discussion, we delve into 7 primary factors contributing to their continued illegal public health risk, patent infringement, economic burden, social oppression, and beyond. Kemudian haba kibreu Islam bagi yang drugs ke kebakta, kata mereka kebakta yang kecuali jihad. Nota ke patent health, patent infringement haka copyright, haka intellectual property rights. Kerana patent infringement kalau hajatlah bandar ide bandar kerana bakalo, lembar kerana kalau hendak kabel, baca cuci kelai hafo ke salah. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Haka bam bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi ban ai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kong san ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam don ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya